omunamui would you be sick would you be sick eti we aye and no yet the righteousness parameter eno said you be a won person who see respond to dini patami eti aye said you see money pay enti aye said you cassette sesa bio jimi fo krasini eti aye ene examine wabrabo eti said you see ninu kure wu ninu kure eti aye obi ehun se wo ye trofo eti aye obi ehun se wo kasanye obi ehun se wo ye dwe obi ehun se wo mra wo ho ase enti me pa 20 aye ene me ba se ye be me examine ye examine eti said you see kasa kire wo kunu enti aye eti said you see kasa kire wo yire aye se wo yire na wo ma ekomde wo no tam sika e de akofo oba foforo de na ko hye hotel no eti bi pa cho eye we ya brabo yesini oh se wo bi de wakoto na djuma no na wo wie mu sika die eti bi pa cho we ya brabo we eye se wo ni adjuma ye fo bi ye adjuma na wo ntia wo mo kai eti we eye na mi kai mintam kese se wo ma ekomde wo mai eti eye se wo ma wo yire ne ho kire no ama ne sese sika enti eye efiera na wuti ne fie na wo ye fie obasabasa eti efie na ye wo fie a se na nka wo be ye no ene me se wo brabo na examine eti ke fie na ye wo dia se na nka wo be ye fie no akoto bibre ne niam basabasa wo mpre fie o sentaje enti me pacho wo fie na wasi na wo dia ma wo renta enti nka ye obi fie a wo ye ne senti ye eti fie wa se de wo si ye wo tenanti da bia bosome miensa bia wotum bosome miensa bia wotum nti ye se de wo si treat wo adwuma ye fo yi wo ma di rough without any explanation nti ye obi adwuma wo wie musika twa mo atro nti ye ena ye nyina ye examine abrabo eti se de wo ba ye mfom so wo si buni enti ye Shahomami. Obi trotro na woka no, obi taxi na woka no. And can you imagine say work and pay? Omo ye work and pay binom nyu omu nyina. Na wo de kam obi akato na bro. Na nipa na tua wie. Na wo fa kwan bi so age kan na firi nsem. Eti de wo ye eye. Nipa ne na oye adwuma no pa ewie ne anumre wo kɔ no oba work and pay say be ya kan na be ba be ye ne dia. Akabosume miensa na watua wie na kana be ye dia wo hyeda de bibia be twintwa na nam wo hyeda de nsem bia ho hia be wurawuram adentia wo pese wo fa kwa bi so sa age ka na firi ne nsem eso wagi ne nsem sika akabosume miensa na wawie ntide wo ye etitire ni abrabo na wo boyi etie ye akwaji obi we campaign ka won fa sika ne nko wo fra wa na won fa baby osefa emfa ka ne nko na ho na wo de ko wonni no kura ma nti ye truck driver, taxi driver, and yeah. Boat driver, Yango driver, Uber driver, and yeah. Ghana phone be more online, no. I know do baby, I know a curtain, no off. And yeah. So why is the min wa braba? The Nipedia and one watch out. So we read Galatians chapter 6 verse 7. Or say, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Dear Woodian, which you would tie Ubecha. Because I will Barbara Fia, Obomo Biohum, Obama Wow. I will say, O Barbara Bufia, Ubotia will be Wenya. I will say, Wussi will be a Wussi Wenya for Abrabono. What comes around goes around, comes around. Omo awufra wuchi omo no omo na wusani ya wuchi ya omo let me so de mo na myself ahode no ni hobiem na safa na usua sanu mo kame tu fuse dai no ni ya aka emre betina saneti aka
myself open. The approach no na me so. Nasu krobia ni agenti, manyanja padia bia wo fie. Na menyinia do me pani fie so. Approach na funu mi o. Nasu mi ti me come chibien. Mama beka obi mai. Ghana de shmai mami sama munyi na chiba Sompa 106.5 FM Accra. Jumedia friend Sompa Rhapsody Ebreno ena aso no. Ye besua abrabo mu nyansa ne nemde ne ye de abobra. Ye frame de nyame ye hra na Akosua goaboa de betimi aframe Akosua nhra. Edro no pase ye na nyansa ye dede wo street ne so. Obi a wa ye ready bia betie. Nyansa ye dede e wo Dome Market Watermelon Street. Aye Ben Rising Sun School ne ye se ho na etie. Nyansa ye dede e wo 106.5 FM. Frequency ne ye 106.5 FM. Nyansa ye dede e wo Sompa Accra. 90 million points and crop fear Martin tour. Minya baby from it to the Congo, we might try to say I be. Buntie Maputu Semi, Anka and Robert in a sanity. Anka Robert in a sanity. Rasani Mambawa, Buntie Maputu Semi, I'm Ryan Eti nyansa ne yedi bro wone anopai e wo Sompa 106.5 FM Accra. Nene me the story bi be ma na odi atoto abrabo ho na odi aba obra. Assembly 1902 e wo South Africa. E wo musa ye bo South Africa dia na ye wahi meboa. But enye xenophobic attack in Tina Miura South Africa derby. Now we be a friend is Sir Thomas Kulanan. I will discover the largest diamond site and answer mine. It was South African story enemy baby yuzu. Na some story ni no pay me di Emma wo Sompa Rhapsody so far. The Kulanan Diamond Mine. I'm rebi a chairman here for the Premier Mine. I yielded the largest gem quality rough diamond ever found. I was Pretoria, I was South Africa. Na prospector said some masculine one and discover. Now, me the story be the mouth the first hand story inside the largest diamond miner. Ye who were Pretoria, South Africa, no, and who story na me de ma wo. Nyabutene story pa. Na me ya this year be will make a story na me dia this year ma. Make a story na me dia this year ma. Eti me kasia na chire won so se de wo te story no de wo free mo no abekane ne yetiefo nyina ne yesua de e bi se nyansa eni ba ko fotirim e na de wo twasa no so onim se na chi achia e nam se onyankopon se waponim de me so mapo nti abrabo no woponim de abrabo nso po enipa bebre ye bre ene ya mane hunu ene se ne ya bon e wo bibi mu ye bre ne ya tete nyina ne se ne ya bon e wo bibi mu ntia eti se wotie Sompa Rhapsody ne ye de abrabo mu nim de ama na de wanam asisi yie efa abrabo ho nko ade Sompa Rhapsody ebedi ho nkomo efa abrabo ho nko ade Sompa Rhapsody ebedi ho nkomo ma misha story na se owura bi tena ase ene okoto asase kese bi ena na oso odi yekua na asase no wotu a abo nko ana na eba otu bi ase wotu no se na die na asase na de bia abo asase mi to se me de ba be yekua ena abo saa nti na bamu obu ena wo frɛ ne baba ena ne yere ena oka kire omo se mate se yese diamond apie ewo India etimi ko India na makope diamonds ni bi efisi yese diamonds bi apagya wo India nkrofo bebre efiri amahodo so a wo mo eko enti me ton asase no am obi na sika na menya na me dia ko India akwa pe diamond
etie for papa yi na yire ene ne baba te ase yo papa se wo se wo kɔ no wakɔ na wakɔ India kwa akɔpɛ diamond abade ene wutiri nkwa ena papa yi ton asase ma obi foforo ena wo gya ho ɛkɔ India eti nipa na wo beton asase no no so ye hu adwuma wo ye na je so obeye adwuma ne bia na bibi papa bi wo asase no so if asase no wonya ade efo enti wo hu ebo kakraka bi ena wo tam ebo no wo asase so ena wo se ebo we di efe papa ase ye wo abo bebre wo asase we so but ebo we di ase wo shine what brighten said the can what the idea what bright ase ebo we di off stone we di efe enti ne hall and what de ebo no ekose enche ho no de because na ebo no ye ne fekeke enti Roman father bi twam your friend is St. Thomas Kulanin obesrano or your prospector won nanena mo a enti oba no bisa say na ebo be na ebo na da wonim de ye because papa no de ono na ne abie wonim niema mu bebre wonim minerals ahodo ena obusan say papa no to asase say ebo na ohu ye no na ebo na efe ena o say e shine ena o de akoto ne ho na say o showcase enti Sir Thomas Kulanin duro no say na ade yi wonim adekode no so ye friend is say ebo amihu na asase no so se hwe sa bo kakraka na watam de ato ho no diamond ene da ho no amo se me de minim o meto asase ne free obi nchen nti minim se ene se diamond but na diamond no sa bre no 1901 ne 1902 no na bebre na nim ho fa so ayifo United Kingdom fo no omo na nim minerals ne pa omo na nim mu pa ya Africans de say uredi abakosem kra esi gold no diwa bi kwa di bi akonya ne yete so ya nananom ye se bi mkra timi di gold ya akonya ne omo te so abrofo ne bae no omo timi de umbrella beto no matam gold ba ko no omo de ko ene ya de nti ne omo nim papa na oton na asase ma sa wo wura yi a what discover diamond wo kopie India no okoye sa diamond bi MP we India diamond bi a MP we India and what short letter at the brain ne ban say there is no diamond anywhere midru India no man who diamond bia masa sin so na maton mi ne hwe and wo question ho akomfo and wo kun ne ho na sase na wo ton ma obi se wo kopɛ greener pastures wo baby no etiefo ɛho ne find the largest diamond in West Africa you find it the largest diamond in South Africa na sase no a woton ma obi efise wo se wo ya won hunu hwe no na won hu bibi papa bia wa sase no so no na wo ko India kwa kopɛ a diamond no say na sase no na ye diamond na sase na no wote so no e na ye the largest diamond mine e was South Africa woton no fofofo ma obi se wo ko ba bi foforo akwa kopɛ abrabo bi abo ekɔ wi asie wo kun ne ho obi foforo no obenya asase ne toye no ono na discover ye say sa asase ne ye de ma na ebo na wo tutututu no wo tutututu no se na eye diamond ene eno ho adisua na mede ma wo e wo Sompa Rhapsody so because I told the business ye koto situation bi mu a there be a say there is always a silver lining e wo black cloud mu enti baby aye wono da bia ye hu bibi papa bia wom ye man ya ye wom yi enkrofo bebre complaini ena Ghana nyo ena Ghana nyo ena Ghana nkoyo ena Ghana ye bro ena Ghana de omai benie ena Ghana de enye papa Lebanese fo ba no ma ba ye adwuma o ha no omanya sika India fo ba no ma ba ye adwuma o ha no omanya sika enkrofo free Asia ba Chinese fo ba no ma ba be krom ha no ma biebie nyuma ye na ye te oman ni mu no ye se oman no ye hu hwi ewom wobusa hu se die na Lebanese fo ne hu a wo ye Ghana ni no hu ye wobusa hu sa wobusa hu de Chinese fo ne hu no ntia wo mo sesa wo musika ba ye krom ha wobusa hu se na die na China fo hu o Ghana ha me hu ye ntia wo mo firi wo mo krom ba he
ɛdeɛ na India fo ehunu ntia wo mo bakuro mu hai ɛdeɛ na Nigeria fo hu wo Ghana ntia Nigeria fo asesa wo mo ho aba be pie Ghana hai ba yen akuro no ye de ane de yese bibi papa bi anim da bia ye complaining and nagging just niam a enya nko ye hu bibi papa bia ɛwɔ ha nanso sɛ wo situation bi mu wo man bi mu na wo ye wadwene sɛ wo de wani be hye ade papa e wo mu a wo be hu wo ye wadwene so sɛ wo be hebone so wo be hu etime mu ohunu sɛ de edi kan wo man na wutimu no enkrofo bi ehunu ye ma papa bi ene wo mu twa so abadi enam sɛ wo de da bia wo mmie wani wo manyame mmie wani ema ohunu ye ma papa e wo Ghana nti wo de adane complaining ne na again eso Chinese fo ba ha na o ma benya sika na o ma bia adwuma Lebanese fo ba ha na o ma ba bia sika o ma ba bia adwuma na o ma nya sika na o mo kɔ busa ho sɛ ehefa no wani afra e wo Ghana ha nti a nipa ba ha na wo mo man ne na wo de wo complain wo busa ho sa the same way wo kunu anasa wo yire na waware no da bia wo sɔre a ene nkoyie ene me jaware no ene mesesa me niam akɔ ene me de amabre ene kyese wo kunu no wo hu bi papa bia wɔ ne ho wo hu wo yire no bibi papa bia wɔ ne ho ada wo se wo kɔ the other side akɔpɛ diamond no won kɔ no na there is no diamond anywhere adwuma na wo mu na wo complaining no adwuma na wo mu na wo naage no wo de adwuma no nti wo bibi papa bia kakra bi mpo na de ma wanye bia bosome ma bibi kakra to aduane die o ema wo kakra o tasi na wo ka no obi me na ne bia se tasi na wo ka no anya bia no utimi nya 50 cedis ni 20 cedis bi o tro na wo ka no anya bia de nsanko ade de wonya wo kakra wa wo de beto aduane die o but de bia ena meka ona yesei ena meka ona yesei ena meka ona yesei ena me mate yesei ena me driver yesei enti wo de wo hu bi papa bia papa no no odwen se dan mo bi wo baabi okoye okɔhye ne ho akomfo we have to learn to appreciate baby ayewo no. There is always a silver lining in that black cloud. Psychologists from here who said the default system of the mind in go negative as I say intentionally deliberately what shut that as at the papa a situation now woman as I say what shut that say me shani ma papa bi e wo ha Obana wusu bejano no bema na wusu bejano no bo wadwene pose na me behwe ma papa bi a ewo mi kunu mi gitum ene be bi wo kunu ho a wo mpe mi gitum ene be bi wo yire ho a wo mpe nanso se nipa kro no ano bibi papa bi nso wo no ho ehemfa na wo behwe what you focus on you enlarge owurei ebra na asase no wo tutu na abo ba no ese so obusa na ho se na abo we eye den enko be hu senka ye diamond asase na nya bad sa ade na asase amafa se me de ba be yekua na da bia mintu na da bia me hu abo me hu nyina so abo we de eye sonko kra stones we de e shine mama investigators na we eye den ya anya bia nkanya diamond kra bi mpo eye abo yetimi de si dan e ma ne yeyie but we hu bibi papa bia wa asase no so woton asase ne fofofo se wo ko India akwa pe diamond na asase na wote so no e ho na diamond ne wo adwuma ba ko wo mu me master yesei me na me yesei me papa yesei wo ma me yanso na wo wotete wutubini wo papa yanso na wo wo do ba asase so wo bo awo situation bia wo betomu bia including wo man ya wo mu aware ya wo mu wo ba na wate wo no bibi papa bi hye baabi ba wo mmie woni wo amanya me enlighten the eyes of your understanding na wan sha wo hu etite na bia yefiri mu awie no eni ehu se say na head baby a wo se wo kɔ no ye se honya from o ye ne greener pastures bia wo baby a wo se wo kɔ no ehonso won the own problems and challenges if you say ade papa bia bobo no ebata ho bonye no ebata ho brebuo biara bonye no ebata ho baby ni ho a wo beko o ma bia ni ho a wo beko including UK United Kingdom na apesa wo kɔ no Canada na apesa wo kɔ no America na apesa wo kɔ no enye se bia o mo ye 100% o wo beko no o mo system bi ye kama wo mo healthcare ye kama wo mo education ye kama ba morally no wo mo pro tan
Now I'm a pro tan. I could be bit me to know what me fast me fan master minia. I want to be so so cause I will be when ya. Try me photo and some mama through you. Let me saw them one I miss up. Now we run the jeans a diamond papa be with India. We drew on was diamond be anyhow. And I me mamma you say, and I me papa you say, me pay mammy and 2 patches of woman me who bass as you see. And you be a so carry 9 months, so why are dear? Why ya she cry when you are bottle when you want to and what they'll buy. Who can answer what I be a so penisus or bewaro. Say Mamma Bebre wo, say Ma Bebre wo, but what penisus or bewaro meboa. And then me person me shift your mind and your perspective. Baby, I will hear Jumana who complain baby no. I want to say, Bosumi so when you kakra the trade yanidi. Anya be a wit me ma bag so na wo kwa Juma. Na no abrante bi fra Santa Akosua me per Juma ye. And I'm say me Juma mu ha de higher ma space bi ani ha. Was wo de me srawo ma me metena mo gate ne nchen na me so de me ma me bag so na me kasa me nso me kwa Juma. Was me kasa anya bi a me nso me kwa Juma na me ye Juma wo Sompa Accra. What do you me ba ma me metena Mr. Atta chire ho me receive ayi Mr. Atta security no na chi was wo de ba me ba ma me metena ho keke edure ne mura na me kofie obi pe gabinsa no wasoma me obi pe nsu anu wasoma me obi pe dokoro anu wasoma na msa brantie asoma ho adwuma de menye ready se metimi afa watua ho ka but who say who office na what here na who complain bebre wo complaining ti na ma wo hunyame ani monyam no se wo kunu wonye se dian a bibi won ho ye o se wo yere wonye se dian bibi won ho ye emre bi me kan sai e wo kwan so me ko me kan no me ni obi konya accident kakra me na me na mistake na free me na me de ko ball no to because na me ka so wo ko se wo gina enti wo gina abruptly e na me de me so me nim se wo ko eti me di na chi ntia ko ball no to eti me na me di for eti me si e na me pa na chew na se be me na we di fa cha me o na e ya ahomache nso ahomache na onuma na me ko adwuma e na me so okay enti ba choje me number me so me nye wo number na ukosi nkrofo no a obi aho anka ukosi wo mo na ode akofitam no akwakoye na metua wo ka eti na sasa me na me ka ne sai enti esa me pack me ka ne si wo na me pet yi taxi bi na me foro eti wona na taxi bi betwam na me tena ka ni eti me ne taxi driver na ikono na me ni di nkomo ana se anti Akosua uni ohun me ohun se me na me ye sa abre na me wo fida dem nti o se Akosua go Aboagye ni na me se ya wo so wo kasa ya na me hu se ye wa me so de bia me kasa ya na yi mi ama ana se unim se me tante se wo kan ware sempa ba me kwakogya mere me se etna me mana sesa na ne ma frifie ho akọ kana me se be me na adenti e na wo kan sa me ka bibia cha na wontie na so den me ka bibia cha na wontie e na ne kasa nso nye de ne kasa nya me de e na me ka bibia cha nso wontie na me se okay e no ne ma we mienu we nkwa na o se han wo ka bibia cha na wontie me boa okay and I was in the kasa nso nye de okay all right and I'm so okay yem flippo coin no na yen hwe the other side e de na wo yere ho a wo pe auntie Akosua me wife de wo ye neat pa o wo ye neat se di wo sie neat no me bedru fia me medru no he edem ho enkwa no wo siesie ene oni maduane noa dama kwansa mu fo na me samam me ndru fie no me nwore me ntade obesi obeto obe bibia kama obesiesie fie ho kama de me mpa ne se ya me pese wo ye de me pe but wonye no ena de toso mienu ne kasa nso nye me de sorry pa etimi de me hu se me yere wo mu ade onim kasa but adia me pe won hu se wonim fie siesie ene wo ye neat onye fi oyo ba wo di ne hu ni me ma no so hwo mu yie ma me pa ene wonim aduane noa o ma bibia nso hia me de me die de me hye efie ensuo de me de badwa de bibia enti afa no oboboso anu oboboso a and I'm say one in the done the one fan count so one in have sex fa no so count because I know see a benefit and I'm boy say auntie Akosua and I'm so fa no count see e kan ye ma papa e won ho anye bia wo obi ni dane ni dware bom and I'm
say wonnim say ne kasa na wo se enye de no entete baby a wo free o baby a wiase baby a wo free no entete a wonya ye na bi kura na maame nim kasa environment what na compound house area enyema bebre childhood ebi o entete woni ene wo ho eti kasa na onim kasa na it got nothing to do with you but ya de a wonni abotre na obetimi de aboa no ena unsusu usuban na opese da bia wo ye de open wo ya ye tintintirinti enye nko na nyansa wo tim tetre bia unsu tie ni kakra enam se sa na ema mienu we na wo se wo ba oyire ni muade no onim kasa no ena de etoso mienu no onye ne wo pe eti wugya no no wo efise se wugya no wi asa na ema papa na wo ka e kire me se woni gye ho no ni nyina so be hwere wa na eti ba jo fane mienu to skills so emu de na abe if se kasa no de ye betimi adane fa ne number ma me ne be kasa me boa na ma ne hunu kasa if se wi ase de wo mu na wo de ma kasa de ne eni ne mu eti ye be boa na aba ne mu wo timi de ama ena de bia wo pese wo ye oye ne wo pe no eye controlling ese se wo so san wo suban wo dwen sa ye ne fault ba wo so ye wo fault if se wo ne wo baate na de bia wo ye tintintirinti de wo kanko na apese wo fa de wo pese wo kanko a e ba sa no a e ha dwene ono so ye nipa e ye tie na dwen kire kakra enti se wonye de bia wo pe na nche se bi wo ye obaafo e ye wo mom e na wo lake de fe ne emotional intelligence afi otimu sa was anti Akosua wahyehyɛ madwene ene wasesa madwene na me say me botaye Nyankopɔn de me ba wiase no me be break strongholds any wrong mindset any negativity from your mind Yesu Christo mandate no say what the sight what the sight bread the blind eti me woni me hia me bie wani e wo ba bia wadwene ma ho ade e wo blind side na me bie wani wo ho because ni pa ya ye narrow minded ye hye ba bi ba konko ye hye ba bi ba konko ye nhye the other side eti to be ye take a decision na wie no afa ne ye ba be hye the other side eti wo situation na wo complain bebrebe no wo refisa de papa bi wom na saa de no wo to twene a de papa na nyina na wato atwenti na ye mpa ni foka asem bi se sa wo ba wo dwunsogu wo sere so a ye ncha ye sene ntontwene o eya na ye pepa yensia kwa ye fa so pepa de ye ne nipa ntem yensia kwa ye fa so pepa de ebre be panim de afa ho etuna bia wo point wo fingers na wo blame no fault no dodo na afiri wo ne sesa nka wo sesa relationship ne be sesa na wontimi ni obi nko relationship na da bia nipa na nya ne wo pe da bia wo ye tintintirinti wo nko na nyansa wo tim nipa ne de okasa enye yi okaka wo se na so odin na wonim se ye nyina ye brainstorm ana se ye jojo a na be mabusua na tumpom enti wa wura yi woko India kwa kope diamond mija wo ban na kopa foforo mija be ma na kofa foforo mija adwuma na mako dia to so mienu se wo baabi na ne ma ekọ en se de ne ma si kọ no wo mpa eye nya abotre me pa cho nya abotre se wo adwuma bi mu na adwuma no wani nyi a men take decision e wo abufuom and take a decision e wo abufuom and take a decision e bra why frustrated and take a decision e bra why desperate men take a decision e bra why desperate and I will bu ofuo and asa why frustrated be sober minded because your enemy the devil on nam and wo bubom se jata wo po bia we no and to be sober minded men take a decision wo bra wo bu afuo men take a decision bra why desperate men take a decision bra why frustrated wa ba mu obuo asa ne ma nkose de wusi penalty e ho no ana wo take a decision there be sober minded ebra ne ma nkose de wusi penalty no enye ho no ana gigi ye ka bibia kire wo ntie me pato nya abotre tena se nya ho abotre ma ho time kakra emma wokoko na mra fom ma watenka na mra fom ma wadwene anya adwuma efse hwehwemu kire se we emotions e wo sora wo logic e wo fom when your emotions are high or logic e wo down sa watenka wo so bebria wo nyansa wo fom
eti saa bra watenka basoro se bia ye bufuo se obi nya ne wo pɛ anase bia wabam obuo no ɛhɔ no ye take decision bia o ye take decision bia ye nsi gina ye wo bibia ho wo twɛn emu akoma tɔ wo yam emu adwene ba fam na watena se calculate bibia ansa na wasi gina ye enti mu amudi abufuo si gina ye na wo hu bra wo brɛ wo koduru wie na hu se say man hwe ha wuja adwuma ne wie na akwatena fie na hu se say bosum ya katua 1000 na nkeye me boss akasa me ho anya me de megyae me boss no de wo ye ne me nye ho megyae me de me ka ona no me de ka koma no o megye ne ka me ne nya adwuma biem e de nsamfo no saa wo kwatena fie wie afe na wunya obi ka nkan afe wona komodi we mesi ye bufu eniam ankose ne yesi pɛ no eniam nipa nye ne ye pa ɛhɔ no ye nsi gina ye be sober minded nya wo ho abotre ma wadwene ne nya adwuma e bi sɛ watenka wo soro a wo nyansa ɛwɔ fam ɛna wo nyansa nso wo soro a watenka ɛba fam aya wore ne megya no opie wa mantam abufo hu puse cha wo benu ho rough adwuma ne megyae menya biem saa nyabotre me ansa na me fifi dadam abafi munu no ho enya se me sorry ya na me se me free despite media aba Sompa media na Terawa media wonya me calculate bibia be sober minded me jine ho nyina si me jane ne me kofa se beye ya na se nye me calculate ni nyina eye ya ebekọ ne sei na anye ye nso ebekọ ne sei se nipa na enam ne soma me ba no se o disappoint me ameye ne dey me calculate ni nyina wodi ne bossa so ameye ne dey me calculate ni nyina ezi nyesa me sorry ya na me jam me 20 years experience with despite media and me ba Terawa no me calculate BBS if say any time I wouldn't nipa a deal you know esa woti asese bibia betimi asi if say the font say obey wo famu de the font say obey adwumaden the font say obebo ohumode ne nche se to da bia enema be kose de wusi pene pepepe sometimes enema nko se de wusi pene but we ye sober minded a we betimi calculate all the cost all the opportunity cost and san wasi gina ye eti baby am wey bibia an surprise me be sober minded because your enemy the devil one nam se jata wo probia mo awene no o probia we no o probia diva no me ko India mate se India diamond bi wo ho na sanse no a na na diamond wo so ebianko ye sober minded in wodwene ho etena se bu ho akonta se na medru India na se diamond bi ene ho ameye dai se medru India na se manyam wa bi ameye dai se medru India na ne ma anko se de bisi pe na ameye dai ankatiefuo ebi mpo anko wonko be sober minded etimu amudi abufuo si gina ye no asore ne megyae sofo panyi me ne nyagene megyae na wokọ eti un say wa hop from one church to the other ufiri ha na wokọ ha ufiri ha na wokọ ha ufiri relationship bakumu na wokọ wei ufiri awarija yewe mu na wokọ wei ufiri adwuma wei na wokọ wei efisa wo de bia wo de watenka wo de abufuo wo de frustration wo de desperation and they take a decision eti nyankopon asem ka kye say be sober minded ma wajine nye soba enye boko efise wan hwe a wo bufuo mu no watenka mu no wo frustration mu no na wo tamfo benya wo besesa woni e mafra ware na se akwa awie ekye wo benu ho te se de mame de kron kai se no wonu ne ho no ba sabre na ne kru na ware foforo
And until now we read the 1 Peter chapter 5 verse 8. Now I say, stay alert, be sober-minded, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. 1 Peter chapter 5 verse 8. And no. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Be sober, be vigilant. Abamubuomu ubesijinaye. Wobi anye ne wupe wudi besijinaye. Aperi maya bre. Edinuhu bebre neba. Se wo ade akura na se ye wo fa etere bi a twenso ansa na wakọ akoto sober minded etere bi woni timi bosi to bi so na siwt ne ye wo fa wo se siwt we de minya mepe kebe ya enam se wo budget ye no kebe ya chen ma de enche so ansa ade enche bo se na sa siwt ya na me se me koto se me kra me obi o me wardrobe mu. It is a way you've been so we impulsive buyer. As a who are Diana Hope, now Hope, a young Franco and Awata, a dear Bakuba Bon says, who know any Jehua, a young chain, my dear Chiso. It's a blow, both din, and Sijana be a chain, ma. Ye sober minded, be alert. So what I say, ma wakuma no emra form, ma wajine enedi ansan wasijinaye. Men fa mo ho samana ne say, media me koko hamio. Media me wakuma pa, he, wo sere, wo akoma se nyankopon. Obi say he, me wakuma pa, me say wo akoma esi nyankopon. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Papedim pepreho, Mada bibia menti. What dia perie. As na baby wojina na ye greener pasture no. E ho na ye greener pasture no. Aduma na Majai. Awari ni Majai, sir. Me friend biam. Ebia wo akoma, me se wo akoma sin Nyankopon a. Oh, said that bia wo di wakoma achi nti wo hu bra wo bre. Me nkasa ne wo biam. Me friend biam. Oh ho osere, ebeduru mebi na pesa wo frɛ no, but woni wo nti me mfrɛ. Wan sha nipa wo hia no wo beto na twene wakoma wo di akire nti ye ni yakoma achi ye di nyansa achi tie na sha nso ye ni yakoma achi ye di nyansa achi if it's a Bible kwase akoma no ye daadaafo. Remember this, Bible say akoma no wo ye daadaafo eti ye ni yakoma achi ye di nyansa achi. Na se Nyankopon no onu bo nipa se ne suba ne se so na ka kira wo se akoma ne ya daadaafo a na wo bedi wakoma achi ye ni yakoma achi o tom ye di nyansa achi wudi wakoma achi a baby sesa wotena no be free ho wudi wakoma achi a ware sesa wotena mu no be free ho wudi wakoma achi a ba ma ni kwansa wone ne nante wone ne be nante wudi wakoma achi a oba eni kwansa wone nante wone ne be nante wudi wakoma achi a baby sesa wo ye adwuma wo be free ho ye ni yakoma achi fisi yakoma no eye daadaafo ye di nyansa achi na nyansa mfiti ase nso ne nyamesuro na wo Nyankopon adoma kyede ene da nkwa. Eti me fa mo ho samrane me de me wo kokoa pa e na me busa sasa wo kokoa si Nyankopon me de makoma ha me ade bi wa mentimi kura sa ubetimi akoma no eye daadaafo Onyankopon ko na ni mu asam eti no se fo akoma nyina do Awurade wo Nyankopon but enye yakoma no nye obia na watimi de wakoma na do Awurade wo Nyankopon eti wontimi fa wakoma no eno Awurade wo Nyankopon nyina enti no hunu se enada ewom kwapem se obetimi de wakoma nyina do Awurade wo Nyankopon no de wakoma no enada ewom. Brana watch some adwuma no Majai na ukọ ese nka wo twen kakra nka 2 years tanka so be master
Messi ye ni yakuma echi ye di nyansa echi. Eti ebre bia ne ma nkose de wusi pe no. Ebre bia wo kunu anya ne wo pe. Ebre bia wo yira anya ne wo pe. Ebre bia wo ba anya ne wo pe. Ebre bia wo dwuma ye ni bi anya ne wo pe. Ebre bia wo boss anya ne wo pe no. Be sober minded. Tena se. Mo akoma mna fom. Jire ne ma bi ho. Edi na me lusu. Edi na me lusu sade we ehreme a. Ebra o mind da ye sober no. Wo be hu ne ewo mu eye. Na ama wo de wadwene asiso na mo otimi a endure ne ewo mu na enye no. It is out strategy na me de ba wo no. Baby I want to say one partner say yedin ma ho bre. Ma wakoma amra fom. Tena se ne bu ho akonta. List all the good things and my papa woman nyina listing nyina. Na san listing ye enye nyina. Nebusa ho say okay. Say me yema say me free adwuma we mu we na mehwere we na mehwere. Me say me jai boy we na say me jai gay we na mehwere. Say me free me ma me me papa fie sa bre na me ko han dan a afi bia me na metua dan ka, metua water bill, metua light bill. Eti se me kase sesi a me ma me hadwene, me papa hadwene nti me tu afiri ho a, me ko han dan sesi a madwuma na me ye no, sika na ba me nsam no. Eti metimi de atua dan ka, emfie kakra e wo manim yi. Ansa na bia metimi agina me nanso ana. Eti wo bagine benefit ni nyina ho. Wo bagine advantages ni nyina ho. Ne wasa agine ne ewo mu na enya no ho. Eti wo say okay, ene ma me ho time kakra. Ba ma we esese me gya no. Aware ne se me gyae. Ba sabre ya me kase me gyae ne sesi a, me ni ba bi te. Me kase me gya aware ne me paka me ne ma ko sesi a me nya ba bi ntina. Eti ma me 2 years madwuma na me ye no. Me diska beto to kakra kra enu 2 years ne de. Ne matimi akọ han dan ntina ne mra ne ho so no. Ne ma han dan na me ne nkora ne ko. Eti en ko ba sa wo be ko no. Na afa na wo frɛ ne se me pa achom be se me san de me ne ma babak. Okay, mama kakra ma me didi. Eti die na me ye sabre me mfa bufu nya adwuma ne sesi a. Mama hwese menya adwuma foforo ma me send the application enko mia me ntutu ho na mo. Eti the atosom yensa ye strategy ena wo hia. You have to strategize. And you need to have a strategy. Yemfa bufuo ni apere ensi gina ye. It is a wo baby na baby an wono ne ma nkose de wusi pe no me nka nkire wo se tena abusive marriage mu. Me nka nkire se tena homo obi mo. Me nka nkire wo se tena adwuma na eni da akene me nka se tena mu. Ne mom de me kan se nya strategy. Be sober minded. Memfa periapere mu no frustration mu and take a decision. Ne mom de obetimi aye ne se obema wo ho time, obema wo ho bre. No wahye aware enkoda wo mkoda no sususa mashe benefit ni nyina mashe disadvantages ni nyina. Okay, any de me ne say mama hu mfie miensa emfie miensa no nso no maboaboa sika no enough. Ba ma ya meni ne tie me hu sese bi wo ye koshini wo mobra me di na chi adache me ye mobo minye sika na me ba fia me kan ya no afa kwan bi so no waje. Eti me strategy ne say me sika no say ye 1000 na me ka chen say ye 500 na me de 500 na to bank. Nyansam fiti ase ne nyamesuro onyankopon adoma chede ne dan kwa because me who say sika ne ba ye no anu de ye mansam me yire opatoto dodo sika ne ba ye no an ne otowe da bia wotonto mafoforo da bia opese o shata de foforo jisa man kan che ne se me koye adwuma ne menya 2000 Ghana cedis oba me yedi ni nyina eti ne me strategy ne say se menya 2000 meka chen say 800 nam de 1000 asie em se me hwe ne suba na ode tifie ho no a wan ha da ache obema ma ye koshini eye strategy
be me enkoye but ono an hye nkoda yi mame but on mama sumdue on mama nigye ba sa bre me kasa me kosisi a jisa me ko akura se me maame mo ho na me papa mo ho wo mo so me ko ho a wo mu ntime nhwe me ana me mai sususa etidi na me ya betimi abofi se be etinyame ado na me nya dodo seya na metimi hu se me gina me na so kakra no me ma me hu mfie mienu mfie miense be koyi ba bia me ya adwuma yi adwuma wura no ase wonye serious ono de besi ne tirimu bia na oye wodi na koma na tenka achi na jiri betimi asesa anytime wonye stable man wonye stable woman na jiri betimi asesa anytime obetimi asora no pana na bamu obu obetimi kura yi medi anytime okay ese no tie dia na adwuma mu hamini daache etidi na meye okay ene me chance ahihye kakra na ye de mame no mame chance na menye me side business kakra o mame nye me side business na me mame ho for the next 4 years nso no na anya bia me de na meye ne kakra momo na meye ne kakra won chen no ene numre fruit na me tonton no na akona nim kakra na afi me de me resignation letter ba na me jaya adwuma no eno chese wo strategy but ubufu a untime nyene ubufu a untime ntanase nye de meye wudi wakoma achi wunni nyansa achi eti da bia de ukoto ha wo mu eti wo wura na bra na asase no wo tutuo no because asase me fanse me de baba be yekua wo but abo nko na me hu abo we nso de eyeso nkokora mame nkobu so bi se na asase ye abo no bibi o ha etimi de ya na obi be ka se oh abo de wutimi de sidan ye wutibetimi de ama construction companies no nanko obusebusem enko wurei wonu kasika obejade ato na tita enko obejade ato na nananom hodo ka besi ne enko mu ninwie enko mbedi sika na anke ne enko mu ninwie the largest diamond site in South Africa, Pretoria. But one tenasi enya botre abu na etutu nti were frustrated. It was sister na niam say diamond ewo India nti wo kọ. We a true life story. To asase for fofon ma obi. Munya wede. If the things are not always what they seem to be. Hey, nipo we so you wo pa debi one more we treat you bad no and wo nkodi nkomo no mo show the other side of the goodness no say I had ye wo but I had ye wo bodamfo. Have a strategy. Dear tosu bi ma me de ma wo obre ya wo boy obia na yakwantua nyankopon atwade ama no emfa wabra bon tutu obia de ho na nya wo ho abotre if say me ankasa wo run Judas race o say I have run my race de nyame setema me no eno na me hwe mani mutoten na me so de mu ana me sepo ene wonya 30 years no talk car ene wonya 25 years no ware ye obi ware 25 years na ware na gu obi ware 45 years afi na ware na flourishing emfo abrabon tutu obi ade ho eti be wo sa wasase na eden eti wo ko ba bi foforo eti no bia wasase no eho na diamond ewo niye wadua bro ene niye wadua oak tree no wo monyepe niye wo si tower ene niye wo si 2 bedroom house no wo monyepe run your own race looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy set before him endured the cross. That is why he has been given the name that is above every other name. That when the name of Jesus is mentioned, every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Or running a race. Here an assignment for 3 years where we as I see no buy in 33 years in Yankopo de Mano. I say I came to do the will of my Father. Meja wa waso na pedie na me babeye na pedie ne se me mewu ema adasabone
John the Baptist or running new race or no amame who amanda sabonio or no yes won't make way for the Lord. John the Baptist yen said on the mandate and say make a way, be make a way. Wome be kwano imagine kwano. Ebro almost smile see me busa ne say wona ya agyen kwano na o say bo enyame o mesramo enyame na me ya agyen kwano. Me de me be kwan e na de ama no. Wo san ko ya ma o manfo ama na sesa na adwene. But John the Baptist wa ma ho kwan. E so hu say I am not the Messiah. Me ye pathfinder. Me be make way. Me be shout to repentance. Enyame na me ba be crucifixion enyame dia. Enyame ni agyenkwa no. Etimi me force ma me ya agyenkwa. Emu nkrofo mfa wo ma no. Ema wo nkoye ne ani kwansa wo ye o. Ema wo kwa ma nkrofo mfa wo mo ano. Ema wo nkoye ne ani kwansa wo ye. Diwulemu na menimilemu. Me kan se mre bia mi free fida de ma ba ayi mi free apam dada na ma ba apam foforo ni mu no papa panyi bi frɛ me no ɔte no otumi fo na futu ɔde ma me say Akosua na ye frɛ ne say wo si wo free apam dada no akɔ apam foforo yi unya hweyie ade ehia mpa twamam de yo mi free apam dada no na ma ba apam foforo Old Testament to the New Testament no ana papa panyi bi a wote ye frɛ me no ɔse Akosua na decision ya wo take de me de me ne wonya dwene o na wo hu se wo bi afri apam dada mu a watimi assign ne da omo free ho nyina no yante wo mo nka biem enam se me ne ne medik me ne de odi kan a me free ho a me ye kese asen bra na me wa apam dada mu me ka sana me ka kire no me se de obi nya bi da no eno na nya me be fa me so aye eni se wo hu bi da na se wonti bi da de a me ka kire ne se wo hu bi da na se wonti bi da de a eni wo be hu bi no wate bi na me Akosua go Aboagye eni mene ni pa me di kan a wo a wote a wotie yi wo bete se me free apam dada mu no ma ye kese asense na me wa apam dada mu apam foforo no aye me kese aye me from asen apam dada no it is a wonti bi da na hu bi da de a eni market on the wall mene de me di kan a me set sa record ne de ama wo e say de wo kan anya no kure ebisi se ni freni so obeto boabo wa no hu wonim di ogina so ye grace personified. I am like a tree planted by the rivers of water. I bear my fruit in my season, and whatever that I do, I prosper. A revelation be a me walk. Say me do baby na die bi mpo say me nya be pie ho a ade ne be yi. Because I serve a redemptive God. That is my path. And I'm say papa me da was no afutuo na mum tie ne tie biem. De wo hu bi da na wonti bi da no. Market on the wall. Obete dia fa Akosua go Aboagye ho. If you say you cannot contain grace, Adom, wuntimi mwa Adom, wuntimi fa Adom enhye dem. Adom baby obedru bia wo shine. Me your grace personified. Now I know an enche bia o. Because me nyanya 2 years okra. 2 years okra my. I think I make up 1.5 years. But when we di ho dance say. Ampa Akosua go Aboagye. What is it dia esie subonten ho. Na han enwuda. Wo ye evergreen. Waso aba woni brem. Grace cannot be contained. Na do de nsa beso mu bia eye nhira.
eno eye me path emfa ho mebo me if say adia essay will be eye will be yi because me sigina ye kwa ansa na message na ye na me the ancient of days e de ho komanza it will mama go ahead emfa ho say adia na pro aseye ye bu na nimtia enkoyie menim say me kɔ ne de araba tempa yaka enkuni me de enko a it me ka de yesu say me shedi obi ye en shedi obi ka ene wonyankopɔ twadi ampone nante ni obeka che o say ye bia ye say de mere ka kire o mo say whatever that he tells you to do it. Ebra Yesu Kristo turning water into wine no. Ebra Yesu fresh servant no ka kire o mo say momfa na momfa nsuo ngum no. Ansa na mo be ye san de na mere ka kire o mo say ye Yesu Kristo be ka kire o say ye bia ye. It okache mse momfa nsuo ngu pot nim. O wudi nsuo no gugu pot nim. Say de no mo ye na nka it does not make sense. But nsuo no turn into wine. They were timid turn water into wine no. Ono wo ye mewurade ene magenkwa. Ye wonyane Lazarus e free ewuo no wo ye mewurade ene magenkwa. Ye wo ya ne nansa so wo sore ye no wo ye me master and my lord. Wo ye me redeemer or ye me deliverer, wo ye me refuge or ye me fortress, wo ye the horn of my salvation, wo ye me Jehovah Jireh, wo ye me Jehovah Mekodeshkem and Jehovah Chikenu. Eti ye enta baby a de ewo no kura enyankwa. Eti masama me kan to so won say men shedi obi ye eni wonyankopon no a wonimu no nante ye obeka che o say ye bia ye ebi se wo chidom bofo no wo ye dom esen wotamfo wo chidom bofo no wo ye dom esen wotamfo ena de otewo mu no wo so si ni owo wiase and I'm saying, me what me yetre, na me yet 20 no. Me yetre, me yet 2. It me do baby na yet 2 cries. I say be yetre. I am the head but not the tail. It is a me do baby na ho ye tail, e beba be ye the head. Because ye by ye shifted the atmosphere. Ye shifted the dynamics. Oh, Daniel 11:32. Was it those who know their God? They shall be strong and they will do exploit. Wana wanim wanyankopon no. Wo hu be ye den. No be ye niam akese akese. Eti men show bi o. Owura e wo twa na ni ne obi aye kua bi aye tu from. Nenso na woni mu se ne de na ba bia wagina na ya abo de nenso abo no e dan mo na saase na wagina so no we ni message am de bre wo from Pretoria, South Africa. The Cullinan Diamond Mine, originally named the Premium Mine, is famous for yielding the largest gem quality rough diamond ever found. Located near Pretoria, South Africa, it was founded by prospector Sir Thomas Cullinan and became world renowned after the monumental 1905 discovery of the 3,106 carat Cullinan diamond. And no be cocoon hono. May that just bread and pastries every permanent church mudi achro. And a perfect baby diapers. A bonon to a medija amount. Sabrina, my baby phone lines. Your radio counselor have taken my seat. And the story na me de bro no one kasa personally adesua wonya wo mu na fabreme. Sa wo fa bibi mu na wo hia futu a metena se ya me ne the Holy Spirit and atena se. If say Jesus Christ wo koro se me nya wonyanka. Me ma ho nkonkro boafo na ba beboa wo. Eti me boafo
me strengthener, me helper, me advocate, me lawyer, and the Holy Spirit of God. Yatna se. Enti brane ya mwao. 0260 196064 and 0260 196065. 0260 196064 and 0260 196065. It's here for medical Madiawabano Abem. Hello. Good morning. Good morning, sir. Many are Ben Meshani. I'm Patronelli the Mensa. Mensa? Yes, ma. Patronamiti one pay. One pay the quarterly the Mona on the Niaji par Niaji. My peer was the Tristan Valley. I'm asking the family will be in Ohio Columbia. Okay, I'm not protecting your family. But I saw money the number of Baba and one. I couldn't be sure on your Barbara Bono. My partner, I'm a company. I'm a commission for my candy. What's in your shame? Could I am a member? Oh, I'm an hour. Me, I saw my main kind. They will beat me. Matthias here. We are said to be a mechanic, a BBC. Would the kind take responsibility first? Would the kind John forms what tomb? Na fe near and I'm more to assess to know 2 years no Jemu Eddie Amayame. Now wash when Nimako or Tumpo, Massadian and Kawunsha de kind. And from so we and say we will be Babetina for 13 years and now war now 1 year and 1 year 1 year dear. Or bad dear Wushiana so when and 1 hour warino. A bassa bushia for crowns a wussino and answer we sissy for. And now Enam said Nipanawa 1 warren on now and I won't not betting me as a son any time. One namnas will share will be for fra. Or the Nipana to tow, no Hennes and Nipana Yaman will be and why a becca will be TB. It's not the Biani a cassa, so will be shia. And then quapam, a pam, awaria pam. Uko Nipana what dear, one and a quapam. A drum brimpo and Nipanim pebiema, and ye easy, sir, because a pam dear whoop, who chemwa a yedding. Enti dear tone a yes with the kajatum sa 1 year dear so no bar at now 13 years now and I won't quadami and son nana 1 year and what dear one no crano necessary kawoye okoye and what the sana sa uboni panapo and aso sisino and no dear can to why I dear so what yatum sa 1 year dear tosumi Sabre was so on power any brim what to an among what can't say why ye dear sister ye bia what pacho what dear to busian for him what friend penny for. Oh, ye di obetimi aye bia na se nipa na se still o ma bia mu Jem de atoso me ensa hwewanim de obehwe wanim ne se enkoda na bankoda de se me hwe wo mu strategy ben na me wo na wo chi bia mekwa komo musika na bosumi bia mekwa komo musika na me pese enkoda na be wo ne ho ana se enkoda na be wo me ho tena sinya strategy ana me pese me je enkoda na komo mabusuafo ana me pese me yese ana me pese enkoda na wo mo tena se ne plan de wo pese wo ye. Okay. Enti okay. Baako pe na wone maame o keto ana na. Ono wo oba no maame. Okay. Okay. Enti me enu na wo ho. Aha. Enti Jem eye hwewanim. A ohia hoden se obaye adwuma de ahwe nkwada no hwewanim. Why di wonya ye die sese wo ye bia pacho why bibia ne de eye fato achi hwewanim. Yero ho ye adwuma bon ho modin na hwe nkwada no na hwe wo ho na hwadi wanim de besie why men jinjine ho bebre ma de ne mfa because ajenjine ne nsesa hwe ajenjine ne ma ne nsa ma back ajenjine ne betimi affect nkwada no kora because nkwada ne so mu so mo papa wa sorry odi anigye ebobra fato achi na hwe wanim shawo ho so sabre men kofo oba bia shawo ho so ene oba bia anko relationship nya ho hye so for some time me develop the friend sexual self control
na hwe wanim kakra na ma ho bre for the next 1 year to 2 years na hwe de ebesie why okay me da say nyame nshira o personal line me de your client service line betudwa wo fra obi befa anani pa na be fra o back na yakasa why me da say me da say 0260196064 and 0260196065 hello me pa chomi ni abe na machia ni acha Kennedy free do me CFC yo Kennedy mami nti o Sompa Rhapsody anope ene nyame nshira opa se obetu yafo na situation am nemu a oremu no ade edi anso samia o can say sometimes we are picking over mu iga we say no na o ka say sanso share there I want to know one mama miso makoma atomi mpa na miso ma wo je sen ya me no balafo na oba hu se me ya bo ansam bi mano to ne miso ma yipia kwa sofo ni makwa busafo ni still aso wa bi na awaro no so onko so a aso onko nti ya no me ha ni na ma ja me bati eti wati aware na se anase wasesa na niema ko okay aware na se but was won ware biem mede ye number betudwa minim sankusa amma na minim se de esi deal with them mede ye number mede me number betudwa ye client service line wo fra lady na obefa no or the mema na de me number ma personally na wasi waja aware na wasante aware na se no mema strategy bi na na tena na waso mu adwo wate entity wo ho kura yi wani why o prayer wo beju why me da se nyame nshira yo 0260196064 and 0260196065 hello Christy mami ntie wa no pen anti nyame nshira mo pa na mo ntie atira mo de ma na bia nyame nshira mo na menu business na me sha se ba tina talent no na ase ni se ejuma na me ye ni ntumi ye cause na me tina obi nchenda so na se me so na pakwa na se me wa ho se me fi ma bi sia ho aba ba tina ni chen omo je ni papa ba me ba first na me ena efien so no ni na me ma me no papa omo ni ejuma like me mama yare na papa so ejuma yan so en iskedia ni ta so me ana se me se mi anu school le ba ye no na se me hu ne se mi tu ni na me ran ko so te fie de ni fie le so me bona no mo tna ye no o ma mo anga se mi se ndi ska e de mama wo fo wo fie o se mi ska ni ade ana mi wie ss so na bet na o mo nche see ano so ya me adom me ma me what dey me tin che what form ta o so we mama to aso akọ school no de bia na tie mo ne say abo ti kai ni ya enya abo tre do ne bi tie ya abo ten na me shamo pa amen amedase medase nyame shaupi meso medase 0260196064 and 0260196065 hello this is Akosua. Good morning papa but me na last me ba ho say me ma ila ba mama ye ade ta ma se ni mo mate mintie wa no pe na me kire me ni ade ba because ta be ye na me ni na ba me kai ni nyina but anopa the program ni ntie me kai ni nyina ye ntie de wo ka program ni so me ka say e dey no ba ko ye obi a oprichi ya me ka say oprichi ye say onye eyi o amfa holy spirit or no the spirit ni yeduma o amfa holy spirit me ta no do di every 27 28 hours back to one so o share a little me no ka di na o mo si afio e ti ya share mo si camera no
The Baba in there 4, 5, 6, 7. This is come out. We know kind Mate, medase 0260-196064 and 0260-196065. Hello. Hello. Me papa Ben. Good morning. Good morning. Pacho Mahama New Sun City. Yo, Mahama, Maminti one of them. Come on, sister, no. Idia, Mamma, a debut of me fee. The friend Sompa Anapanyansia, the Mumune Sia. Namibia, Nama Jimmy, was to say a true Unipedia. Amen. And to me, the Sompa Rhapsody in the main petted in the crowd. One case what pedia masho ne da dentino. Na Rhapsody no what finding meaning of Rhapsody? Ompe. Muchire nyansa. Anti kenya no sumpanya anopanyansa ho. Anopanyansa ne kasasua nyesa. Nyansa now see I just say. You bet me the account Rhapsody no. You bet me I know. Anopanyansa ene. O si anopanyansa ne. Anopanyansa nim disua. Okay, anopanyansa ne nim disua. Ni I just say. Blue money per biala. Eye droma ni pe biara. Mate ye de beka ho. Why? Yo. Medas Mahama. I don't know can was I mean ni pe bi achi afa. Nam abutra ni pe bi nintino. Oye na ade bia basa. Na te ni pe ni na nya abutra. Enka obo sa di bi wo enka bo asie no. Enyama okra ni pe bia wo ti asasi so. So we even boni obi nya asem. No way nyanto boasi an twasi anwe ho a obetumi aya ya de wie chire no ebe ma wa yi ni papa ni so na wo yi ni papa pa eno the way nya oni oba papa ti a wunhu ana oba man so oba so oni oba papa ti a wunhu ampa na ni na no sa eduwe bia de mani nka bi take quick decision no so enyi brain so ka ho bi obi wo a ni no kokora ka ibia na wali masi mo chen se ye no kwese nye no kwe teni kun tumi nye sa ma no pe jese be ma woni ni tini nye ntoni ni bidai obi ejaye adwuma esan sa buta we nyanti o ti se ti mebi wo a eye but o jaye na okoye no enam suban pa we nya wo bebia na owo no wo bra wo jai ko eno ko hu se ho nya no na untumi ma na chiri biem enti bebia e wo bia no ma ye na suban pa di but o chiri bi pu se ye fi wa na ye kwa ye bitumi asanso abaye ji medase ye footballers bi do wa omo apopo omo kwa manoni no anko yi ama omo then so almost how much here chima no woman so bonye ni genya obrasia no woman no ba e chim ni san so sane wo mo ani wo mo yi training ama isi almost san so e pija wo bobo mu the office say wo team du na sa wo me wo yi ahanta wo me ma wo so a wo si te na wo kwa obetumi asan so abapiu mate be me na me da sinya me nhira wo pa bobo si nyankopon ani the went to me and down Brazil went to me Franco Bedia. Into me, sir, the baby and his uncle Forson are so more free. Aye. Into moment, I am fan to Boagye, and I am fan. Medasi P 0260-196064 and 0260-196065. Hello, good morning. Good morning, Daddy. Me patroni e fra wo se na free. Oh, me the bright na kase fi asaman. Yo, mpacho mamintie one up. My program is the best in the business capital. Yeah, that's it. Me so me know one of the media houses back. Do no fadia. My program is the meeting pa.
Yeah, that's it. Because we share and never be brave. That's that was last week. What the shop will be by, and I was the offenses. Consequences, then you have catch a home and the kind of the first one. It is a program we see a pussy end. Now, my papa, within 1 week, but who different? A mama who said, so we need pa. Now, would be any other dish show why, Yama, and why you go a brabon on the fapping. But they are a being echo. What am I saying now? Mimi, or I want to Musakra. The friend actually almost 16 years in Kasa and Buddha, but the one in I have bopa. When I'm doing a direct. Now, Yanton and Kenny, now I quite to say, area offend the dinner or no offending, and I said, this some of my papa of funny things, we are married, name friend. Because of and maybe an amateur to wait, they say, what's my issue, and I'm a friend Punad. I'm the one imagine, but that day I'm a program, if pen up saying no. And if that's the case, and the main friend is then rectify the problem. I'm a friend or my obedient administration, my new time. Then, and yes, if you are timing or time or done or done with that, and I'm the apostle. I will not take any of the and I'm a banner. The one who say, that means, and yes, I would be sure we say 2 1 among. It's a manage so fully program who papa, my record, I am a booty, and I'm doing that. What do the theater program? I've been in recorded the forum. Yeah, that's it. I'm a meeting. Now, I don't say I say, maybe a different. I was my wife was so one call, now was one call, we should have a I think say young man. Yet the never be say you do too much, Emano, a queen and him. A Tom Media, a city to be any good name may be so. As I said, me, come and obey the dinner, I'll be over no yin and you cry. Yes. One, a man one near maybe a sometimes, Or per se, ye mao, and that's all man can say. Maybe do what I do, and I'm a cold man, I'm a best year, to make a turn near maybe a man who is a boy, and by me do it. The give the complaint. You are not even say, yeah, with near Abiano. It is 5 years, okay, if that's the case, yeah, and you do come on and try the Bam, the Calibre, the man, no one for Taba. It is some of this idea. It may come as oh, my own say, when you oh, the to come with the man, a lesser than near me to Krumu, the Kuru for father in their baby, see one. One, Obabano, what father in their baby, see. As you have a few time. Aha, some job if you create some kind of happiness between you. I'm on Kurani in answer one day. Sir. Well, yeah, man, young can say, Emma. There was some special features being a coupon their mom, a young man, and your cost about from you to me and fat that. There be ultimate son, son, tears out to me. It's in a Bible, see, and then now one tears him. And tears him, sir. It's the scene as some view. I called you, man, I'm a bar, manager, Madasi, will be one woman. So, hello. Hello, good morning. Good morning. Me pacho me, Mammy Ben, Messian, and pay was some Sompa Rhapsody. Good morning, Patrama. You, Mammy, too, Mammy. The pacho, Yanko Ponchia, the my palm. Now, the pacho, Master Lydia. I name it for paying Nansa make. Be my own Subaya, not just said a bay, I will be who Yansa. Enti, Wadam for now, one and no one nimuno. So what you say? Ah, but no one nimuno, or your mammy penino, or Yakula, no one nimuno. So say ye no, a man, your problem, they say. Your problem, you shall be a. Yen say, and shiny pan instead dinner near to a batano, or your madam for, or your madam for dinner, who your bay wadam for. A dinner wouldn't funny pan who obey wadam for. And yes, who the can't do from Swatum. So I am Mammy Penny, so I Yakula, one cofana down for. And one may would I would dare more, and Kawukuna Menyano.
Sa woji sa de ne tumu e ma wa yere sabantem. De to so mienu e de ne wosua free sa de nim. E de na wosua free sa de nim. Mesu nyama bebre efri. Aha, sa de nim. E de na wosua free sa de nim. Mesu nyama bebre efri. Aha, eti niam na wosua free mu no, eno na wo begina so de aba obra sa abre. Eba sa de to so miensa wukunu wapa wo chose wa anya ade ana na waye tintintirinti. Miensa wukunu wapa wo chose wa anya ade ana na waye tintintirinti. Wapa meche. Enti fache no. Fache no se wapa wo chowa nuhu abamu a fache no. Na emom adesua na chowa nuhu abamu a fache no. Na emom adesua na wanya wo mu no na fa ba obra. Won se na sese na nipa te. Se enye sese bi obi anyiri no se mi mo mpaye ma obi wo bra wo betan nipa no anase nipa no ho adwene bebo wutrim at the same time. Die chato na ede ba wutimi ya ebebo wo. Why? Ebebo wo adwene ene wakoma na abo wadwene ne wakoma ho ban. Why? Mame nyame hia won hia wa ware so. Womma die si ye no ananka enimi ne de besa ya ware no womma wa ware ne nya from. Womma wa ware ne enigie mram. Wama wukunu eno pi wama wonso no wo yiri ono wukunu pi na wonhyira woni wabusua so ade bia e fa adwama mo no so ba ye bia no ye di Nyankopon pamo no free aware nim yes ye ka asomdue ene ye negie egu aware so nyame agya nyame oba no nyame nkonkro de munti amen medase wonhyira wonso medase obi agina so ache hello amen kafra amen kirani madini na yedase mama mejina soache kafra wame mbani aka yo aka mamintie wono be ntia de kwata foni na ikuta ma aya me babi wo kuta o se aya mintia o ma no kwa wata mpa ya friend ko tiampon wie kwasi ampon ka boniche na bi wa kumen na nyame nko and ma wuti mi na nke ma da ibe 1 month 1 week 2 weeks ni madam fu bi ja send to me na me o ma men gram na me mani se bi o kafra o bo ne ne te no de ta tu me se yen ya ko se no ne ran no ai sita na tran ni se nyamu ye no no so apoa no do sita no brand your kind of cross is an up one year, but on subway is done. If you confirm there or no, at the baby, I would run up for Fabema for fraud. At the Abademo. Or the Abademo. At the Abademo of the phone so. And no something called Dawkacham and so, Master, man, because so dream one at the south dream. Yeah. It's a coming qua. Anka manje na nka ja bia ni wa wansansi so sese wuwu enam nipa bi nti onyame mfasa tumi ni ma wo nipa bia wasasi so se konne kowu enam se wo bia disappoint nti na so obaye nipa no wunyame na daddy woni nipa ko relationship onye nipa na beja wo nipa ntimi nsesa na adwene adana se wo de wa bra bo nyina atwa nipa ho hia wabra Bible say no menka de odi ne hutu nipa so onyame ne kra obo nipa na kra ono nyame ne kra aka nipa ho asema kire ye nyame no ono bo na de no onyame na ka nipa ho asema kire ye se nipa wei na koma ye na da enti no menka de odi ne hutu nipa so na wo nipa wo de ho betu nipa so say obema wo bi besie wadwuma asai oba ntimi ehu mobo wakofa bema fofo ne waba beda wo demu a ono nu nti wo bewu afa na sese nka wo bobra na daachi wo hu fere ese wo bobra na daachi bi wo hu fere ese wo bo bra yie na adwuma na wonya bi nya ne pre ne kopa adwuma ne bi na daachi wo hu fere imete kaka enye hwe maminti o Pacho meto now 14 me kosti eduma mu awan ya na madam ye bibi me so me jai ni bu me jai mami ka se ko ton sio ta me ka de mami so mo mu ton so poto mu didi me jai me se mami so na mami ni papa ko madam ho sa madam no cho na mi sa ko e ma
and then you will be at the room. I won't have for the Janet for 8 years. I didn't see any parents for 8 years. Ma, and one I maybe come home, I can't call you. Wow, Kadia Buffo Koya. Let me say, and you're wrong. That's all I'm seeing. Jelly Coton, see me Cocomono. Ma, 8 years me, can't have for. Hey, me did that, you know, up to now. But the same idea, but the way you Jerry, and idea, once you do my God, let me see, I can move. Ma, me that's the funny. Miss Medasi, Menyami sounds of Medasi, and I'm a kind no. Hey, Mejay, men Cassan Hubium Cassan Hubium, Ubre in so. A more to be sent $100 be. We say, o friend on one fan to boof $100 in our bone. Wakumenti. Hello. Good morning. Good morning, me patcho mini abene mesiani. Mampa say friend you. Yamin sham o muju mo Yeah, that's it. Mampa talk muju na person in sense money. Program me very money say, and it's a very 1 month in tie madam to be crana. The one I mean was the association to Namibia in Canada. So, I'm pastor me how to say, many Burma, 13 to 14 years. Now, many now women, but oh, women, now me undertaker. If anyone or didn't hear me, if you do some SMA promise, or no promise, and the mammy, a demon, you and I to talk, maybe money. If you need anything, me saying I'm money. You never will take one, not say you man, guys. And I miss make your gas and tea, and I need you, but mamma, let us activate me now, young one. You need you, man. Woman, after me, some Tony, man, can't. And then Yami, Miss Abbey, man, Mamma, baby. Me, mammy, the nearest you, man. Like me, you know, so I would say, I'm only man must tell me at the Achame Brahma say, or no, I've been with any genius here to manage Jumano. Let me move them into me, guy. Them also, also on Yam, my dear, I'm a sack of foul bar, any the new saying, and I got a dear minute to make a woman back to store. Or no, see you will be crumbling and make a warrior. And I do not want that you crumble or says to cut by it. Every far or Bama did the best night. I mean, me, 2 months. I'm on Manca Madame Pachamita, a year. I didn't see a watchman, oh, mammy, watches back. I'm not so, me catch me cool on the family. On the family. I'm not a bombarding, no, on the house. Me car on the fence, or not a town, and the so full, a boo. Then I'm in our care. I'm not the best in the uncle says, yeah. Just because of girl, I'm not in the street if you are in some success, or back of family, and all other family swimming man. And I'm almost the fan, or the family in the back. And see, me all the Bible, see, I'm me feel me say, no, I go for back of her. And I may will for 1 week, then I live by you, crow my you. Get on the swan way, and I get the baby ram inside the fact I'm letting you say. Then my mamma is no change now. But they ran inside no Mr. Minnie boy now too. Ain't see a usual man and they won't say boy or girl. A woman boy needs to meet my son or to meet me now, my girl, not girl, permanent girl needs to my time. Then I need to meet at him the wound junior can see was you my way and and cardi guy. No, if they want to meet with dinner, Mr. I'm recorded, I didn't need. As you man, Messia for me, they 10 years. Me, I'm not with you, Juma. Everybody saw I say me, John, with you, and my farmer, and madam. And so, okay, you man, me, I can come out of it. Ma, a state tell me to me, nice and make a policy in I was doing. Just be a man element, I say, said you man, name, Zaidea, and your own young man. Be young colony could be our town, and me, into the call, man. I do not policy to me, Papa. Me, sure, one after a Jumano was singing dying. Me die because the customer said, me, customer said, you might be getting a missing through back. The former crowd catch him, be my Juman. Me die because we die, you know. Me, move for Tobia,
me free so the rich fan so him is so bad for fan of course I know about and I'm on me at 40 years from here no money Mame adwuma no menyai na nyai china because o kan se je adwuma na wujaye no ena bi kura wujaye no ware wo no no kotena ye no wo treat wiye no wo hwe wiye dia wo se be man ma mi jaya ware e jaya adwuma yi wo ye boafo ama me wa boa me otimi hwe me ne nkoda yi wa ma me ho atome na se wo ma me di wakosua adwuma abo wo ka na wo begya to wo bra be ma no wonware wo wono watene ko 14 years no wa wo nkoda mienu wasan no oni bi obi fifra kwakwa wote wa wo ye dey ye wadwuma na nya bito aduane di nya bito nkwa mankwala ni onya bi de ba fine wonya bi ama na wo kɔ wanim wontimi ma wabra bo nyina ho sa be ma wo kɔye se ye beba befo abakra na damfo na betwen wo de wo kɔye etu ama na hu se enya de a aware because be ma de wo hu oba na opɛ no opɛ so ware no anya entwentwen so kɔ ba be ware na ade na ode kɔ anya bia ekɔ 14 years de wa ya ade eti afa de ye kɔ wabusuafo ho wa 14 years de wa ya ade kɔtena ho say adwuma ni tie o mi pa che wo me busa wo se o kan se gya no gya ye ne kosi sei what do you say adwuma ni aware ni me ka wo so krani me ka say oni so funi na ta adwuma da ha aware da ha me gya aware na ma pa adwuma enti se adwuma no enti na me ka wo gya ye adwuma no se wo gya ye no wan ni ne bo hye so wanye di obeye wosan de masem kra hawa oba aha enti menya ya adwuma no onu pa adwuma foforo ma wo dia na afi wakwa ye why mati obapa me da sinya mi hira mama obi agina so ahye menim se oda so gina so a che hello hey we dia why adi o mama agina so ache papa me fa na afi mi ni dwa kakra mi ntie hu Onchaunso. Omo kwantiti na ho. Amen. Na ya ori amma wono. Osantum. Na omo bi kan wo. Na waji mu to papa. Woncheche no mani ji wo. Me da se. Wo boaye papa. Ita ko tu boaye. Ya me show. Amen. Na me nyaaya ka be dia wo no me ba ho. Me na me me dia wo ka me ba ho ba. Na ma be sia ye ka o me da se me de your client service line ni to dwa na yi na mabuku time bi no abane abonkomo why ba tomate mate no how we bring me pa so kwa me pa tomate nyame na buo nipa na wo fa nipa so nso buo nipa enti mate why ba tomate nyame nshira onka wonso me da se Amen. Me da si pi, me da si. Akwada hu da chama na ni age. Na so me pani dia fem mese. Ye ni emre nka so. Na so ahwe ya amanye nti. Akika me mre so asiyesini. Akama ya samo. Akwada hu da chiana na ni age opani twa ni ana ni raho mara hu sempa na minkai mintam kese na me bosui me mranti bremu metia futu ela mi na binyo mranti ani mabawa mutie me akama yesa muda akama yesa mupai Atiefo afrefo no mintimi fa bi me time na so braso say yedidwa ansa na 10:30 yeah the second service dwumadie no atwa so mapo nyina ye jambi timamu fama disua ni agro mamu fama disua ni agro kra aka emrebeti na sanja anka sanfu swami. Now, your client service line and I make one some 053 188 6216 053 188 6216. My self company. The canny I want fun and be what you. This is Kenya, woman. With my
053-188-6216. Ubetimi send a WhatsApp message, Telegram, SMS, and now betimi afre. Ya make se call a besanso afre back. 053-188-6216. Mr. Momo mo friend Ebrana Suminti me fa calls biem. Na Sompa Rhapsody aye nua bi se nyansa abrabo atene yede asede mu oduro Emma Joe's Bread and Pastries wo mo na de Just Hot Kenke abadwa so Just Hot Kenke no convenient, tasty and affordable alternative, stress free wo de prepare kenke fi so ma prepare kenke de dada it would the answer wo beto it Just Hot Kenke ye deliver tasty and smooth kenke wo mo kenke no ye de yellow corn no ena vitamin A ewo mu no na se wunya Just Hot Kenke na se wo de kan no a wo be dia dance se ampa ekoyi ankasa clean hygienic preparation ene ye de 3 Ghana cedis per enti to 4 bono no 3 Ghana cedis convenient storage and delivery eno no se wo ye event bi na se wo pedokono to do obi atua na Just Hot Kenke no wa ba na ye be ma wo bi Just Hot Kenke ebe boa wo yi ankasa enti bra wedding ye bibia wo ye bia 025606882 025606882 TBM 025606882 Just Bakery Awadome Commercial Bank Echiho. Make your kenke experience easier, healthier and more profitable with Just Hot Kenke. Just Hot Kenke hot Mr. Frenian customize or order amount. Opesi yede nchenam ka ho yede cassava fish ka ho red fish ka ho yede tilapia ka ho yede amane ka ho yede adiawupe bia yede nkuruma ka ho hyeto green pepper ni nyina Just Hot Kenke number ni na no bet my say wedding me call ye serve me dokono Just Hot Kenke dokono mienu kama ene ode sadi ka ho na ma omode green pepper ene black pepper nyina ne red pepper yede wo ne kama enti fre 025606882 025606882 Joe's Bread and Pastries Just Hot Kenke hot na Joe's Ministries for ya say Joe's Bakery for eta wo machi say knowledge is power next nimdie nyansa wo mo the free adult literacy class aba akaba famunya samba akaba famu mwanjimba mama nyama kesho ame na do nyame kwa nyame sawa so bi mwa bi biara baba unja wate so bi ame na do nyame kwa yakobi amedani atwa yakobi amedani atwa many wine so my kind bedi etre my phone na ye jami ti mamu from this way in ya grow mamu from this way in ya grow cry aka emrebe tina santia aka sanfu for me kami aka misaya kwada kema aka sanfu for me myself company sikani awafana mi wobio disike nyina womanu medima hondi nyina sumemba kama kwanza mufwa na mesamem elempode abanji mitoi ma free me mama ye masankwa kwa fire yeah myself company see so minum sorry ba na Joe's Ministries for see yem fanto manim say womo dwumedie bia womo de aba womo de bo womo say adult education very powerful knowledge is power so wonim dia wo to me womo the free adult literacy class aba womo ye ne Wednesday bia wukwada bia womo ye na wukwada bia no mo chance 6 p.m. to 7 p.m. ena womo eno ye advanced class ena basic class no 7 p.m. to 8 p.m. so obi a wan ko school kura na woni ma de na opese usua de no womo se womo kire wade free free adult literacy class
ɛna Jos Ministries for Ediama wo na Jos Ministries for say knowledge is power nimdeɛ ɛyɛ tumi 80 free adult literacy class na ɛba so wukua da biara ɛna ɛba so eti me bisa wo woyɛ obi a wonim akenkan wonim kyerɛ na wo pɛsɛ yɛkyerɛ wade free a Jos Ministries at the free adult literacy class abrɛw wukua da biara 7 p.m. to 8 p.m. Omo kyerɛ de free omo kyerɛ kwan a obefa so akyerɛ obefa so akenkan ɛna wo nso bi a wakɔ school pɛn but wankɔ w'anim ɛno yɛ friend advanced class ɛno nso yɛ 6 p.m. to 7 p.m. ne nyinaa wɔnyi sika Jos Ministries omo si nyame adwuma Jesus is our source wɔn nyi sika enti yɛ kyerɛ nkrɔfo adeɛ wɔn nkɔ school da wɔn nim ABCD wɔn nim 1 2 3 4 yɛ kyerɛ wɔn adeɛ free ɛyɛ wukua da bia yɛ friend free adult literacy class wukua da wei ɛne wukua da bia basic class na sɛ wo a wonkɔ school da koraa na apɛ sɛ yɛkyerɛ wade free no ɛno yɛ anummerɛ nonso ekosi anummerɛ no wɔtwe ɛna wo a wosua deɛ kakra but wankɔ w'anim ebi koraa P5 no ɛna agya school ɛno yɛ friend advanced class ɛno no ɛyɛ 6 p.m. to 7 p.m. sɛ wo ba wo bɛsɔ wahwɛ na wo ma ho class wo de wo bɛto enti sɛ wo pɛ sɛ wo ba bia ɛyɛ 055 717 11111 055 717 na wabo one nkwa enan cause me say numbers let's say 10 but the wo ya say 11 hwema me 055 717 no abo one nkwa miensa wabo one nkwa 4 yeah one nkwa 4 but number 1 no am say omo try mistake kakra nti mo fa nche it wo bo 055 na wabo 717 na wabo 1111 one nkwa 4 shanon so de ewo yi no so de mistake kakra wom ukwada we ni ukwada bia omo ye free adult literacy class e de ama obia ewunko school da ana wo kakra bi na wugya ye omo nyiska eye Jos Ministries for na eye free for 055 717 uya no abo 1 mako nko 4 1111 na de aka wo fra de wo mu bia ombem waso ate so we your bad time na wutie mi a yenko perfect baby diapers na perfect baby diapers dwadi a me de bre wo sabre memu aso ate se akoda na wawo no wodi ni bepie diaper na wodi bonu no hia pa fisa akoda bi wodi ni pia na ne ho ayenyan enya wo obantan ne bi a sebio wuni wo huni o diaper na wodi bo akoda no jonso a na age ne ho oje ne nan a na age ne ho enna diaper bi won so a wodi bo akoda na ama ne to ho ene na se nyina ye ko diaper bi wodi bo akoda na ama rashes aba ne to ho made in Ghana diaper kama yaje atomu no ye fa ne perfect baby diapers so what the perfect baby diapers ebo ba leakages any baby rashes any baby for gentle care, perfect comfort and designed to keep your baby dry all night long. Perfect baby diapers any comfort ediama wo say for perfect baby diapers ne ba na sa wo de ba wan kasa wo bedi adanse say eniema ejina yi supermarket ahodo shopping malls ahodo market baby ebi wo ho wo de sa wo mother care na sa wo ni perfect baby diapers age number ne frɛ duduo bi a wo tu bi a wo de bebrɛ efi sɛ efia ba ne yedi o mother care maami a wutie me mother care papa a wutie me obi ba no wose me perfect baby diapers na woni bia won to de wo ho no perfect baby diapers de eye 053 1099889 eye 053 1099889 and 0303 957965 0303 957965 now yenko 3 butterflies school now 3 butterfly schools a British and a Ghana education service curriculum and omudi adwuma
wɔn extra curriculum activities bebree bi te sɛ swimming lesson, taekwondo ɛna ballet. Na wonim sɛ woyɛ ɔbaatan na sɛ wotie me na sɛ wawo akɔda wonya bosome mmiɛnsa ekosi emfie num na wo pesuku a wode ne kwa ye behwa akɔda ne yi amaw amonya asumdue dia ye wɔ dwuma 6:30 anopa no wɔ mabie enumre 6:30 ɛna wɔ mopɔn wo 12 hours sɛ wode bɛyɛ de obɛyɛ bia 6:30 no wɔ mabie enumre 6:30 ɛna wɔ mopɔn na eniema a egu school mu hɔ no 3 butterfly schools na tie for omo won kwada ne ma edidi agro na enkwada ne mpakoro omo da so no ene akonyu omo te ho ene boss omo didi wom ene omo playing ground no wani boss awo say hey ye wo crèche ne ye wo crèche ye wo crèche ne ye wo crèche 3 butterflies school crèche we die mi hu ne saso na mi hu ne tipen so da ei school ne koyie akoda yi unse nkwada no omo so na wo kire omo ne ma bi te say swimming lessons na kontem akora na wonya be 4 years na wo swim kama pa ena omo app bi e friend no EYLOG app eno nso etimi ma wo hu ne ekoso school mu ho nyina aduane a oba ne di emfa oba ne nkoma na ne bi a woni ho na ne sarela kana na wotitidi na ne family no na wono anom na wo san bo ba misrew ha wo ho wo ba wonya 3 months ekosi 5 years fa ne ko 3 butterfly school fa ne koma o mokwa o de okwa asemunyi akwada no ebi a 1 week meba beje ma de o mbe ye nhihye ebi de ama wo ye be feed akwada no ye be change ne diapers wo mo de perfect baby diapers ne bon kwada no ye be change kwada ne diapers wo mo beboa ne kama enti nyame ya adomo a enne de ye 3rd August na wo ma hye summer school na se summer school no wo ma hye ase ne ya enti kwada no mo vacation no sa wo baby a wonya 3 months ekosi 5 fa ne bra 3 butterfly school na yen hye akwada ne mawo mesra wo hwehwe wo mo East Legon wo mo ben Malcolm wo mo East Legon wo mo ben Malcolm 8 Popo Street eho ene wo mo je number ne frɛ sɛ enne summer school no ma hye ase enne no wo pɛ sɛ wo de wo ba na wo 3 months na wo de ne ba wo de ne kɔ anopa 6:30 a enumre 6:30 ena baba befa wa ade wo ti ka kyerɛ wo mo a wo mɛhwɛ nkwada na ma na niem egu hɔ no hey school ni ye kama crutch we die me hu bi da eye 055 609 4071 055 609 4071 Fresesia 055 609 4071 Tibim 055 609 4071 email 3butterfliesghana@gmail.com and na website here na ejadie nkomodie medisi endpoint homeopathy clinic na endpoint homeopathy clinic say homeopathy no originate United Kingdom enti Queen Elizabeth wonya ne ba bi kuroi na homeopathy e no de sane ho yare enya nwanwa se wonya more than 90 years ansa na wo free mu enti endpoint homeopathy clinic se me mu aso nte se bra na se wo ba se wankasa na wo fa ba bi adwodwo stroke ni ade a wonim omunim ne fare bai wo mo be hye ama wo ho ato se wo ya akwada se wo ye panyini se wo ye bema se wo ye oba fa ne bra endpoint homeopathy clinic na Dr. Duboatene ne dom enhye na mawo eye prostrate in men premature ejaculation as kire ne se bema wo ne oba etu kwan a se sia ne wagem endpoint ebeboa wo ena de ye friend low sperm count ne ye bema nkwamwa no ahodi nimti nso ye dem ye wo premature ejaculation and ye wo low sperm count premature ejaculation ne ye bema wo ne oba ahia mu a 30 seconds it is here from Mr. 30